ام جيهان حسين انضم ديوان عدالة هرم فراتي هيئة تنفيذية ريبر ابو اف 21 سال 22 سال دقيقة امرالي ده هاتي گرتن او سرچ اساسی هاتی گرتن سرچ مافیا هاتی گرتن تو کس نزانه شبر کو ريبر ابو ندان داده گه کرن ما في هر إنسان كي دما بيجرتن دبكو سوجي خوا ناس بك يعني تشو سوج كريز دما تتيجرتن وكي امتزان نهات داد جه كرن باريزر در باسی جمنا بن ما في هر گرتيه كي باريزر هر كيم در باس بن هر كيم مالبات بمينه او ما في هر إنسان كي دما بيجرتن كي سوجي خوا ناس بك يعني ده هر كيم 24 ساعات دبه که ناس بکه سرچ اساسی هاتی گرتنه پاریزر که هگر پاریزر خواه بید در باس به هگر معلومات در باسی جمع به در ویوی داد نابه زیده تر بمینه با خوابن يعني ام تشتي دمينه 21 سال 22 سال ريبري ما هاتی گرتن نه پاریزر نه معلومات نه حتی يعني پرسکریکا دما نخوشی ویدا جی اشتخطورا را در دخینن اف جیه کی سوجه دبی که يعني اف پر چاو يعني بین سرزما دبی که دولت هر کس بیجن اف کس سرچه هاتی گرتن دولت ترکی سرچه اساسی خوا نشان داده که ما فی خواهی انسانی که بگره و در باسی دادگاه هانه که يعني اف دبي حسب بي خاصنش دولة تركيا وكسن كو سبب بهاتي قرتن دبي كو سلب ساكنة يعني منظمة حقوق الإنسان هي وقال لك دستي ميدنه ايكو ما في إنسان دبارزن ام دمينن دي بارزن لهما دمكو مجارة ريبر ابو تكاس نومينه يعني سوجيوي چيه قالوا سوجيوي بحثا نتاو ديمقراطيت كي بحثا ما في كردات كي بحثا ما في جنات كي قالوا او سبب يعني هاتي قرتن باريزر ما في هر يعني دما از باريزر بو در باس بم ما في مهيب بيجم او فلان كس او انسانك هاتي قرتن دبيكو از هرم سوجي وناس بكم لهما کسی که وکری بر آبو هزار پاریزر دچن بر امرالی دسکنن بر دادگاه ها دسکنن و دو ساجی ت بر سیوی نادن پاریزر و ندیدن مالباته وکی من دست بیکی دا گوت یعنی ما تسوش سر ندی کو در باس ببی و تو کسین کی دبه بلا به نابتش انسانان قطب که يعني ملت قطبك يعني قلت هيا جهه كي چونه سر لیدان لیدبه و چونه هاتنه گل جیله چه دبه و پاریزر به تختور به که چه دبه که نه جهه کی وصابه ما في تو کسی جیتنه که انسانی که در باس بکی او نه منعزله يعني جهه کی ام دبیجن که نهاری بر آپو تیدایه او جهه کی دوری هر تشتيه يعني بلكي جارجراي ما في هواي جينوميني تشتكي ام بجورينا تشتكي خزائيه لازم ما في هواي جاري جري بر ابو تاخد كرن غوري كو ام دميني روشو سروكتي يعني ام وصا يعني او نجيها كي دمكو قرتيجها كي كيدبه بلا به قرتيجها دما تدر بس به درودنه دراتبه تدخوينه بخات فخا افنا على قدري منه بس على قدري منه كي اس ما في بدمكي دما هاجر سوش كريت نبي جهيد امايا تمام يعني ما في بهاية ما في بهاية رابع ورونجي باخفجي بمشاجي شبكة بربكة يعني اسر حتى بدمكي يعني وتشتكوا ام اساسي ديوانا ما عدالة يجي سرد بين امنا او سوجي جراند تنانا يعني كنت ابوابك يعني ما في متناك واز بيش تبمشنا مش يو دماغ انسان دبكو
آزادیا خواه هبه از ما بین 4 دیواره دامتون ناهلی از دو گاوا اف خواسته که جی چیه؟ خواسته که هزا خواب کفه اراده خواب کفه فکر خواب کفه او ترسا دولتا ترکی جوایه یعنی ما في تو دولتاتنا وما في تو كسيتنا تو تشتكي برياركي وصلت در حق ريبارا بوتا درخين يعني وكو قرتيجه كي بجي ما في تو كسيتنا يعني وكا امزانا يعني دولتا تركي ما في قال كرد وكا ام دمينن يعني روجانا إيريشن سر روج آوايا إيريشن لقريلايا إيريشن لباكري سوريا يعني تباهي روش هلاتنا فين داداي برچاوه خواه طيبت هر 4 پارچه می کردستانه دای برچاوه خواه که کرد نگهن مافی خواه که کرد نخودی اراده بن نخودی مطالبه خواه حق خواه شخصی بدنگ خواه بزمان خواه بچانده خواه در کفه ترکی بن پیک دکه یعنی ما في هر إنسان كيكو زمان خودن بكي بچاندا خودن بكي لي بخاف من تركي اف تشبر جاوه هر همي دولتا يعني بن بيك دكي و در باسكي چش زاروكا بكوچه چش دايكا بكوچه چه گرتيگه ها به دادگه کرن در باسی زندان خود که آگاهی نده يعني شخور حق ديا وما خبن يعني دولت شي سر بيدن مانا وكي كو امزانن يعني و كي ما في انسانا دولت تركي دا تندبه بن بيك دبه كي الزمان تا قد خدبه چاند تا قد خدبه تو ما في تو كسيتنا تو دولت دا جي قانوني كي وصلتنا كو به زمان خواه ناخ چند خواه خویانه کی اف یاسای دنیای کو داکتینی من همی دولت جی به اعتراف کری متحده جی به بریه هر کسی جی وکی نرینه که خواه سر یاسای دنیای گشتی هنه دما کو درد کفه هر دولتک او بندک جیه يعني ما في باراستن جیه يعني لیکو دما مجار دبی کرد دما کو مجار دبی ریبر آبو او قانون خواه همی بن پیک دیدن وکی نرخاندن اما وکی نیرینا ما دست دیدنیده اگر دست ندینیده تو ما في کسی تنیه که از زمان خواه ناخفم چند خواه خیانه کم که از گرتیگه هکت زندان آدامه او قصال چما پاریزر من بر حدی در باسنابن چما پاریزر ذاتن در باسنابن مالبات کسب نامینه demek devlet jî destek didin devleta Tirkiye. Rêber a ku dema ku hate girtin ji ber yek jê fikrê xwe netewa demokratîk ji bo jinê ji bo ku jinê azad bike ji bo ku jinê ser bixîne wekî em asla îro ku dimînin li ser giştî yanî kê jina Kurd çawa xwe îspat kirî çawa xwe xuya kirî ji bo vê yekê banga me li hemî jinayên Kurdistanê li hemî cîhanê kê destek bidin rêber apo tecrîda ku li ser serokatî tê kirin ew nayê mena ku me dûrî azadiya me bide dûrî felsefa serokatî bide asla ya ku em gihiştinekê ew 22 sal hatî girtin lê asla îro em gihiştinekî aslakî herî bilind e li ser tevahî cîhanê daxuyanî kirin ji bo vê yekê tecrîda cesedî hatî girtin ez bawerim Tirkî tu encam ji girtîgeha xwe nedîtiye û felsefan pê jiyan dikin felsefa rêber apoye û her dare pêştir tê û her bêhtir jin serkefê û digehe azadiya xwe.